mi smo imali malo više iskustva u tome, mi jednostavno toj strani nismo vjerovali. Bio sam među HOS-ovcima, trebalo je povećanje da se raspodijele snage HOS-a i naših sa druge strane i vamo smo se javili nas par, pokojni Josip Ćorić, Pero Mihajlović i Željko Miš i još njih bilo, ja među njima. Gore iz tega bunkera iz kojega smo mi otvarali vatru, na njih smo vidjeli i Žarkovicu i vidjeli smo raketu koja je krenula prema nama, zato što ta raketa i prilično sporo ide. Da se može vidjeti, nije to sporo, ali se ipak može vidjeti i ona je prva pogodila gore kraj onoga maloga prozora. Tu ona priča o municiji postaje kritična. Tu više ne šparate ni jedan metak jer ih fizički vidite kako dolaze na par desetaka metara.